tuk chua nuam ule thazing August ni somni pasari sang ni somni panga ni lai ni ani a Zoram news ngai thla in ni lo clear howang u ni o tur Mizoram Legislative Assembly for Truth Com voina tan tura ngai to turin dan thar siam tur pahni le dan ding lai siam that tur pahni alu to Assembly Secretariat atanga thudon danin Sarkar dan siam tur thar hi Urban Development and Poverty Alleviation UDNPA Department atangin the Mizoram Local Body Ombudsman Bill 2025 le Social Welfare Department atangin kuddo khapna dan siam tur duan the Mizoram Prohibition of Beggary Bill 2025 baka the Mizoram Private Placement Agency Amendment Bill 2025 thelu ani to a Land Revenue and Settlement LRNS Department atangin danding lai siam that rot na the Mizoram Land Revenue Amendment Bill 2025 le the Mizoram Private Placement Agency Amendment Bill 2025 andong to bok Official Resolution Pakhatalut to a hi Environment, Forest and Climate Change EFNCC Department atrangalut ani Assembly in Komatongka Achanchi Star Questions Athum Somnga le Zia Kachanchi Unstar Question Za Somni Pali Alut to bok Hei baka hian bill pakhat lut Speaker in ala admit lawa oma I admit chuan avain bill panga alut donani Tuntum Assembly for Income hi Assembly kalmek pakwana income voinga na turani dona Assembly Speaker Pulal Biakzama Hova Business Advisory Committee BAC Thukom chuan income hi ni chung August ni somni pasari le ni somni pariat ni turi nan rela session chan ni voina hian Dampa Bial to MLA Pulal rin tluang asai lo sun na hun manani ang Dampa Bial by election nei turatan in buat sai na kalpui mek zelani Nimin Khan Mamid DC Conference Hall training nei ni in sector officer ata na ruate in than na kai noya sia tur tul sang te shil sia tan ni a pulal nun fela chong thu election officer Mamid chuan by election lo tura sector officer te ti tur le anmo phor na sang soi fia in fel fai le muan taka in than na kalpui ani theinan an ti tur le anmo phor na an sia thara poimo thu soin film khur le uluk taka training ten an duty thataka an len thin thua soi Dampa Bial MLA by election lo turatan hian sector officer pariat ruatan ni a polling station an enkol tur theute siam fel sakan ni to bok heti lai hian by election nei hun tur hi puan ala ni lawa Election Commission of India in hunati a apuang donani by election hi MLA ni lai thi atanga tharuk chunga nei turani MNF party chuan Dampa Bial by election an party ai o ading tur ngai tua tu nomination committee an ladin lo ti an soya assembly session a pularin tluang a sai lo sun na nei zo nuwa chau ngai tua na sen an tum ti an soi Congress Party po in Dampa Bial lading tur ngai tua tu tur nomination committee an ladin lo ti an soya assembly session zo lama ngai tua na sen an tum thu le party dang ne na tho ho tum na chung chang po nomination committee an ladin lawa wangin engma soi thean la nei lo thuan soi Mizoram BJP chuan an party candidate tur ngai tua tu nomination committee chuan thukhom to ti soin an party candidate an ti fel huna Prime Minister Puanti ran tum thuan soya party dang ne na tho ho tum na ero an ngai tua na ala omri lo ti an soi People's Conference Party chuan candidate nei le nei lo chungchang an langai tua lo thuan soya Sarkar lai ZPM party ero chuan thotan nia an party chung in khoma Dampa Bial by election nei tura nomination committee din ni in lungrual taka an party candidate turatan puwan lal sai lawarwa tani thuan puang fel to thung Election Commission of India chuan Dampa Assembly Constituency B katan electoral roll en non na special summary revision of electoral roll ni khat thlasari sang ni somni panga be chana nei turin thupe ka chwa to a final electoral roll chu September ni somthum sang ni somni panga a ti chwa tumani ti atar lang
rol nung ber ang chuan Dampa Biala hian vote nei sing hni zathum som nga pariatan omani Dr. K. Beichwa, Mizoram BJP President chuan Dampa by election a chak ngei turin theito pan chwa don ti asoi kan malo ka Dampa by election kan nei don lomang ang su kan ho tu ti hen mi that tak tu na hen an kol ran to ti ka hil tu chu ni kan candidate tu hen party dang chuan in ding ve don hen Municipal leken in ding ve don hen minti National Party in ding lo nang regional party pon din ngam chu nge kan din lawang sakko kan sakang chu din ka sang na ne ini National Party kan hi tin chak nge durin ma kan lang Central khasak na kan mang mayang Mizoram kan chak vak lopen Central khasak nei tu party political party Mizoram political party tu hian nge do zo ang chu pati mai ne adik che chu wang chon he by election kan nei turayan hoi sen ang u ke ni min chan tu tur sumo America po lo pa de min chan don America po nga ma ngai lo chu dap pa kang sia sia tu party chu mo lawang Congress Thalai Mizoram Pradesh Youth Congress Committee Mpycc chuan thu chwa siamin pularin tluang asai lo kum somruk panga in atram mang zo man lawa chatuan ramapan chu poyan ti thuan tar langa ZPM chu candidate puang ma lutuk tia demin atram mang zo man lawa thi pularin tluang asai lo ral na ta na mang turin an phut Mpycc chuan Mizoram chunga MLA by election voi engi moza nei alo ni to thina awanga in thlan thata ni tum phei chuan eng party ma in thlan boy pui tu election department lamin in thlan that tur thu chwa nei ma in candidate an puang ngai lo an ti a tun hnai lok kumsang ni som ni pakhata tui rial bial tu ZPM MLA Andrew H Thangliana aboral tum po in election department lamin in thlan thata ni tur thuan puan ma in eng party ma in candidate an puang lo an ti a hei hi MLA te za om na le bial mi pui tor pui na za om taka kan ngai an ti Andrew H Thangliana boral wanga in thlan thatani don khan ZPM leader tuna chief minister laldu oma hian hetianga bial tu MLA an boral hian ralna atan party dang po in candidate an siam ngai lo thu war takin asoi an tibok Mpycc chuan tuna larin tluang asai lo hi ZPM hian ralna tlinga an ngai lo nge election department atanga in thlan thatani tur thu chwa po om ma a candidate an puang hi an dem tak zet ti tar langin mishing in za lo na lian taka kan ngai hei ba ka hian purin tluanga boral sar hulaya ZPM party in borak siama program rang buat sai le assembly house ama sun na empo manani ma a candidate an puang hi Mizoram mi pui dem le makti a hlo le ZPM party in poisa kan nei lo zia le midang an za lo zia an nem ngeta kan ngai an ti a ZPM party in an candidate ta na an puan tak vanlal sai lawan athu soya atong kam then khat po Dampa bial mi pui tan thil hlau om le mani in hai vur tumna bial ta na MLA in nga ngam na tlaka Congress thalai chuan an ngai lo thu tar langin hetiang politics thalo le hlau om hi Mizoram mi pui le Dampa bial mi puin nol turin kan ngen an tibok road roller abo Bongkon police station Tharlam danin August ni somni pakhat chundar som pahni le chan ve le dar khat le chan ve in kar vel khan dotlang leitan ram thara tangin road roller case 450 DX double drum tandem roller chu ruk bawani a he thil kheng chungcha nga hian nimin August ni somni paruk sang ni somni panga khan Bongkon police station a FIR the lo ani Nimin August ni somni paruk sang ni somni panga thole ni chun khan chief minister pulal du oma chuan apisa a KMMTTP zorin puile paletwa inkar na tho mek en kol tu deputy project engineer Nazish Akhtar akoma anhar satna ti angai thak sak
Nazish hian tluang taka hna an thaw mek thua soya chuti rualin an inbun na ramria tanga hlavak lova tui eng le mobile signal thazok lak lu an mamo thu le tuifin riat kaltlanga an bungrua ti an lak lu theilawa wangin Mizoram kaltlang vekin an in la luta kong sang sanga Mizoram sarkar thaw puina an mamo thu Chief Minister Neih hian a thlena Chief Minister chuan a thei ang atran puyan ni tur thu alo shil Nimin ve khan Chief Minister hian a office a BSNL Northeast 1 Telecom Circle Chief General Manager Daily Giri a koma Mizoram tan telephone tower tamzok le online exam center tamzok theina turte India ram khopui then khata Mizoram House sakdan turte a soipui Sarkar thu chwa Tharlam danin Daily Giri hi kumin July ni soma Chief Minister le BSNL Chairman and Managing Director Robert J. Ravi te New Delhi anin kom na bo zuya laukalani Mizoram hun kil khor zo ka zirlai le na zong lai ten online exam an nei donin aizo le district khopuyan pan thina he har sat na hi ti ne pani theinan tunma BSNL exchange ni thin te online exam kam skill training center le linan rem ti Mizoram hun kil khor zok ten internet signal tha an nei ve theinan tower engi mozat phun bel ni se an ti a tuna hian BSNL hian Mizoram tan tower somnga pathum phun bel turan nei sa a sarkar ngai poimo masak muna phun phot tur ni in atul angin tower hi dil bel zel theiani India ram khopui danga BSNL rama Mizoram House emo hostel emo nei tuni na introm partnership patan mangadin chungchang po an soya akal pui dan tur hi GAD laminan duanga nga BSNL ne na in bezel chunga kal pui turani ang Mizoram Rail Kong le Rail Station 30 ta na mobile signal tha chop sak chungchang po hemitrum hian an soidu na Daily Giri hian ma an lak mek thu Chief Minister hi ashilani Tunhaya Police Constable lak 30 tan nimin August ni somni Paruk Khan Police Training School PTS Tenzola training chanani a training chan na hun hi Home Minister puke sap dangana man pui Tunruma Constable Basic Training hi batch somsari na ani a Constable zanhi somsari pasari an luta anzinga meichia somni parukan tel cholkar somli pangachung indoor le outdoor training nei ani dona July sangni somni paruka zotura beise yanni Home Minister puke sap danga chuan Constable lak 30 chu khirtak le fim khur takala kan ni thua soya Voina hian Mizoram Police in bung thar kan kayani Police uniform ha kina entir discipline atakalan chwa tir ngei tumang che uti in training chungin anril role theina zong hlan tur le mi pui thamwan pui tham police za omni tum turin police lak tharte chu afuya excise YML police strang hovin ruihlo le ruihlo ngolvei do be pui thla kan tum thu soin ruihlo tol ru te mai ba ka ngolvei te hian ruk le poidangan khoi thina wangin nunan tiral tia dawanga yani ati Home Minister ani atangin kuvatol ruk na sale zwala andaw thute check gate apong apuya poisa khonti to pani thute police in enkol na konga mason na melan mu sang te he huna hiana soibok DGP Pusharat Agarwal chuan tunhaya Police Constable lak 30 chu Mizoram kumsom chunga arwala police lak tambir trum ani thuwa soi Minister of State Bial Chanzovan Home Minister Hitroy o min fuina thuwa soi bok Tunruma Constable lak 30 hi Aizol District atangin za somthum pariat Lunglei District atangin somni pali Serchip District atangin somni pakhat Champhai District atangin somni pathum Mamit District atangin som pani Kolasip District atangin som pakwa Nathial District atangin paruk Saitwal District atangin som pani Siaha District atangin pali Khozol District atangin panga Longtlai District atangin pathuman ni a anzinga hian meichhia somni parukan telani
School Education Department hnuaia thokmi zate ta na nili o tur training ATI auditorium mineko khatla a 4-day training on office administration chu Nimin Khan School Education Minister Dr. Vanlal Thana Hovin nei tanani Minister Dr. Vanlal Thana chuan training chu School Education Department hnuaia na thok tu sang sang officer le zirtir tu te chuan office kalmang le sarkar in rel bol na ba ka sarkar na thokan ni na anga an hria tur sang sang te an hria theina tura buat saya ni ti soin zirtir na mai ba ka office kalphung te an ti tur le ti lo tur dan le rai chi sang sang te hria ta tul thua soya e-filing system chu nakin loka School Education Department a po manala ni do na transfer and posting te po digital vekati ani to do na wangin an hria tala trul don ti asoi bok Public Health Engineering Department Minister Professor Lalni Lo Machuan tun tho tan ni August ni somni pangazan khan amrut 2.0 hnuaia malak na pakhat aizol khopui ek thli le ya tham ral thin le luikora pai thin ti bo na tur le song bol na tur na tho me ka endik cheng vai bel che som thum pasari noi som sari paruk sing ria changa za som kwa paria chenga tho tur sewerage and septic treatment works for zone 7 Aizawl City small bore sewer tui kwal lui amrut 2.0 hi nikum August ninga sang ni som ni pali khan tho tan ni in nakum sang ni som ni paruk August ninga azo tura rwa manani a Aizawl veng sang sang so ma tanga tui kwal lui a ek thli luang khom thin chu pipe mangala khomin song bol thiang hlim turani a thi song bol to te chu leitha le thil danga man tang kai tu mani pipe phum tur hi tun din hmuna kilometer somthum pakhat point somli pakhat atangin kilometer thum point paruk phum to ani a zandar kwa atanga atuk jing dar nga thleng na tho thinani he malak na na tho mek na mun dor pui bazar bung kon to vai va kon ro ta kong pui ver na tho me ka tlo na a hian professor lalni lo ma chuan a hun taka thok zo ngei turin contractor te acha a aizol khopuya septic teng tui luan fim na tur sokpit nei thalo le nei lo hial po an la tama wangin septic teng lik le pai ruwa nga ya tam hle ti asoya septic teng tui chu arim chiat pia lama natna shik tam tak pa ya ni awangin him taka de ralanga ya chu he malak nai na tum berani ti asoi bok Nimina PHE Department how to tele engineer tine na biak mu thei na mga inron khom na an neya Minister Professor Lalni Lo Machuan PHE Department chu mi puite ne na tui thiang lim pe thin tu ani angin an na tho apoi mo ma in tha da le indu theian ni lauti thok tu te ne na asoi Mizoram hun sang department le mi puin har satna anto sutkian dan tur ngai tua hawani a minister chuan tuitel lovin kan nung theilawa PHE department hi Mizoram mi puite ne na tui thiang lim pe thin tu ani angin kan na tho apoi mo a in tha da indu thei kan ni lawa mi pui ma mo ang zong pe theilo mai ila mi puite har satna sukyang turin thei top chu anga yani ati a thok tu te chu mi puita na dingan ni a mi puinan mamole har satna an thlenin thatakin an lo don son thina poimo ti soin department in har satna ato awanga tui supply amu mal lo changa mi puisha tir zung konga le khosang sanga har satna te arang thei ang bera asut kian dan ngai twa thin turin thok tu te acha bok Mizoram Sarkar in Special Drive on Drugs Ruilo do be puya Tlak tura Mizoram Police IGP pu Ram Thleng Liana Hovin Central Wai Meshwai tu te Myanmar ram rishu la khwa te tlo in an thang mek IGP pu Ram Thleng Liana le Central Wai Meshwai tu te hian thotan ni khan tlang sam wai me hola tlang sam khotlang shwai tu te ne na income ho na hunan manga zote community hola zote ngur veng sang khotlang shwai tu te nen in kom le in tlai lama zote bul tiaw lui kama bul feka Myanmar khotlang shwai tu te nen an in kom le a Nimin Khan na lan not dil tlang kwang pha le vai khotlang tlo in khotlang shwai tu te an kom le ani
triao lui atanga Mizo rama rui lo lo na kai khan na khwa zong fang chwa ka khotlang hrai tu te ne na inkom ho na hun mang tura ka lan ni a si lian pui leisen zo wang chia va phai sai khum phai le far kon khwa te fang zelin ton kar chung zong hian ramri shul khoshang shanga hunan manganga zirtop ni khian champa ya khotlang hrai tu te le tlom ngai pol hrai tu te nen rui lo do dan turan soi ho le don ani Mizoram Sarkar Rua Mandan Chuan Ramri Shul Khotina Hian Police in da in September ni khata tangin ruihlo lo lu tur laka be pui thak hi kal pui tur ani don ani IGP pu Ram thleng liana hova ramri tlo chwa program hi additional SP champhai pu Victor zo thansa ngale atho pui te nan lo troi oma Central YMA atangin Assistant Secretary pu Fabian Lalfak oma Treasurer ro nei thangale Finance Secretary pu MS Ral te ba ka CEC mi pathum le champhai sub headquarters YMA shrai tu te an telani Lunglei Municipal Council chuan nimin khan thuthar the dar tu te komin LMC din tana tanga tun thlenga an malak na chi hrang hrang an puang zar LMC chairman Pulazui thanga khyang te chuan LMC in subject hrang som panga akal pui mek ti asoya regulation le rules pakwa manani a mihring chhiar pui kal pui mek ni in kumin October ni somni pasari a puanzar thei tura rwa manani ati LMC malak na Tharlam zinga insak phalna building permission mi zani somruk ne na pe kani to a door license sangni zathum somnga police amani a mi puinol puin LMC noya phalna sang online na an deal theinan LMCE permit management system ra man me kani ti Tharlam ani State Priority Projects SPP Noaya Lunglei Khopuita na poimo tur project panga pompuya nito a hemiatan hian chengvai bel che som pasari le nuai som nga ro manani Garbage Free City Lunglei Project 2025 kalpui mek te Mizoram khopui te tan faina konga enton tur role model ni tuma malak na te kumsang ni somni pali tu ni nga chunga property tax khon mek chu cheng noi za pani tling thei tura ngai ani thu te antar langa kumina Christmas bazaar buat sayani don ba ka kon chei moi veng te hne na loman semani don ti antar lang bok Nimin Khan Serchip Borsa Pupol El Khuma Hovin District Level Committee on Nashamuk Bharat Abhiyan Member Te Serchip DC Meeting Hall an Thukhoma Ngorle Zwala Ruihlo Dawani Theina Namhalak Dan Tur Ngai Tua In Rot na sang an soi ho He thut khoma hian tlom ngai pol te malak na pia lama Police Excise Legal Services Authority te tho ho na tha poimo thu soilan ni in India dan pui be chana ma la zel tur le alati ve ngai lo ten anti ve lo na tura inzir tir na program po atam thei ang ber nei ni se ti te anrel State Transport Authority chuan Aizawl City Bus mang tu ten olsam le rangzo ka ankal tum na munan thlen thei nan le traffic jam ati zia om thei be sein kumin September le October chung hian City Bus te tan pick and drop system en chinani don thu an tar lang STA Tharlam danin enchin na kalpui chung hian Aizawl City Bus te chu stena rei tak ding to lovin passenger chuk le lu chung chawan ding dona abak chu an tlan ngal zelang City Bus pick and drop system enchin tur hi mipui ma khonga ya rwa manani thu soin mangtangkai turin STA chuan mipuyan nge nani Sial ho kwa la khui thei ching tu ten an la khui thei thar quintal sang sari zanga velan shal to mif ko la khui thei shal chung changa lom thuan soi Mizoram la khui thei thar tam ber sial ho kwa la khui thei ching tu te chuan tun lai hian la khui thei an seng meka la khui thei shal na har sat na an to awanga August ni som pathum sang ni som ni panga atanga chingchi pamif ko hmuna la khui thei an shal thin chu a shal na har sat na an nei to lawa wangin an ti top ri
Lakhui thei shalna har satnan to awangin Sialhok Pineapple Growers Society chuan mifko chairman pulal thazwal roi te hne na an har satna te thlenin chingchi pa mifko hmuna song bol tura an lakhui thei leisak turin an nge na mifko chairman malak na zara August ni som pathuma tang khan mifko a hian an lakhui thei an chung lut tana mifko in Sialhok lakhui thei an leisak zong zong hi quintal za som sari le ke zi somriat pariatani lakhui thei shalna chungchanga an har sat zwal chunga mifko in an lak saka wangin mifko chairman pulal thazwal le a tho puite chunga Sialhok Pineapple Growers Society chuan lom thuan soi tak mewani lakhui thei hi a thar tir lama khan Guwahati North East Aromatic Company hne na ara ring ke zi khat cheng so min pe kani a voi khatan ron kala kongchhia ina ti buai ta ka wangin shal chhun zom thei ani talova Mizoram chunga aizol le khopui danga Sialhok lakhui thei hi an shal thina nimin August ni somni paruk thleng khan quintal sang sari zanga velan shal to ani Sialhok a hian lakhui thei ching tu chung ka zahni som nga velan oma Mizoram pum lakhui thei thar chwa atanga za asom ruk pali hi Sialhok kho thar chwa ani I-donation fortnight man meka Mizorama mit petura intiam mi sangkwa zahni somthum pakhatan omti Tharlam ani National I-donation fortnight voisom li na chu Dr. Lili Chakchuak Mission Director National Health Mission Health and Family Welfare Department hovin thotan ni khan health worker training school kuliko na mantan ani a July ni somthum pakhat sang ni pariata civil hospital aizola ai bank khona ni atang khan Mizorama thi hnuwa midang ta na mit petura inziak lut mi sangkwa zani somthum pakhatan om thule kumin sang ni somni panga tuhni rukbi ka mi somthum pani anin zia lu to thu Dr. Lili Chakchuak chuana soi Tlak ngai ai bank civil hospital ai inziak lut mi zathum somkwa pakhat om to in mi zanga somkwa pathum Tlak corneal transplant ani to a Tlak te chu Aizol Civil Hospital Sinot Hospital Durtlang Eye Care Hospital Aizol le Guwahati Sri Sankara Deva Netralaya a te Tlak ani thu Tharlam ani bok LPS Vision Production buat sai TV reality show ngai hlutlo Mizo talent talatling te mipuinan vote theina hun hon meka larin oman ma la shwain vote mu thale show buat sai tu LPS Vision inan ruah man angin judge palite baka mipuite chu judge pangana anni a top 9 te vote theina hi LPS YouTube channel a phauchwa mek ni in voin August ni somni pasari ni lai ni choma dar som thleng vote thlak thei don ani nimin choma thlenga vote sing riat chuang tla to a nalzol korol thar pheng long tum thiam larin oman vote mu thabera kolasip nulalam thiam lusilal thazwali le magician thian dun tru MG chu a mu thazwal zinga an tel bok mipui vote hi contestant te tlin lo shil tu poimo tak ni in rin ni zana rang masa inti siang na result puana po show host Friday chuan rin omale Lucy chu mipui vote manga inti siang na sang ma chon tura tling le an ni thua puang ani Mahindra XUV 3XO Mizo talent inti siak na hi naktuk August ni somni pariat sang ni somni panga ni nga ni zana LPS Arena Falkland Aizola Neih le ani dona result puana ni anga atling te anin ti siak chun zomang atling turza te ro puana la ni ri lo Tharlam to angin Mizo talent ta pakhat na hian cheng noi ni adonga nga top 3 zinga mi pahni in cheng singa ve an donga nga top 10 na in hlang kai top 3 lang phalo te chu cheng sing khat theu pe kan ni ang khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa theya ni a ngai thatu chunga kan lo me